الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا ودعاء مستجابا. اللهم آمين. وبعد السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. In mapuas dain ha kapananglit iban pamuji pamahasuci mahatinggi Allah Ta'ala, iban sin salawat hajunjungan natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yari kita masing-masing di hilan baya amuin mamusu sin karayawan. Sumangak ya ulungan sin Allah Ta'ala in bisarahun tabihaun atau in tapik sing kita niu bihaun amuin bulansang hapag tawagon paghinang pagtrabaho. So in agama Islam biulansangan kita in suwaira kita maghibal, in suwaira kita magpikil magtali lumawag sin kabuhianan sin kita. Sabab amu iniin parsababan hikakusog sin pag-ibadat sin kita. Bang wayroon trabaho, wayroon income, naglilingkod na sadya mag-ibadat, natanto lumamain pag-ibadat, ini sin kita niyo. Haparman sin mahasuci Allah Ta'ala ha surah Al-Mulk ayat ikahangku taglima. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusyur. So piyahati sin mahasuci Allah Ta'ala sin wayru undaruwain in kawasa in nagpapanjari sin ginlupaan malaingkan tunggal siya. In ginlupaan hinang sin mahasuci Allah Ta'ala zalulan, hati niya marayaw in ka panaw-panaw ta, marayaw in ka lingkod-lingkod ta, marayaw in ka kulang-kulang ta, marayaw in ka ini panaw ta, paglawag ta sin kabuhianan sing kita. Hati niya sadya siya, isiu-siu in maglugto, sadya in ginlupaan, tumabuk kaniya atawa kan lumawag, amu indan hika lawag niya sin rijiki sin mahasuci Allah Ta'ala. Pag-ubos, biyaitaan kita sin mahasuci Allah Ta'ala in maksud sin ginlupaan, piapanjari niya, famsu fi manakibiha. Famsu, panaw kamu. Kita panaw kamu, bukun lingkod sadya kamu roon. Panaw kamu, bimana? Hibal kamu. Hibal kamu, panaw kamu, lawag kamu, pagtuyo kamu, famsu. Artinya panaw ini. So in hati sin pagkaon maghibal ba kita, lumawag, magtuyo.
Fi manakibiha, hakakidkiran niya, hakuliling niya, hamanga karandanan niya, sabab ya unduun in mga karijiki-rijikian. Libutunta, lawagunta, haunuduun, agin lupaan in rijiki. Uno naman in labayan hikalawagta, sin rijiki pa Allah subhanahu wa ta'ala di agin lupaan. Bang aun na, kaya lawaganta, amo in piyagtuyuan ta, liyawagta, bihan, amo in rijiki sin Allah subhanahu wa ta'ala ginlupaan, pag-ubos daong sin mahasud si Allah ta'ala, wa kulu mir rizki. Inyan rijiki, sabab piyagtuyuan niyo yan. Rijiki dan haginlupaan, piyagtuyuan niyo na, kaun na kamu. Pagduhul waya na kamu, pagpakusog na kamu simbaran niyo, supaya makusugin pag-ibadat niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhin nusur, sabab in kamu yan, puasin kapag duhul waya niyo, paglawag sin rijiki di hagin lupaan, pag-ibadat niyo, wayruun daruhaing in muy da kamu pahadarat sin Allah ta'ala, puasin kamatay niyo, amu in bangunon da kamu, buhiun da kamu magbalik. Amu yadtuin, bulansang katu india aktuod kita maghiwal lumawag sin inirijiki. Demikian in agama Islam, pagka dia ak kita maglawag sin rijiki, in labayan sin rijiki mataud. Mataud in labayan sin rijiki, makajari kau magtupalaud, magbingit, magpukot, uno-uno na sadya, makajari kau magtupagimba, magtanong, sin uno-uno na sadya bihan in amo in maluhay katu, tanumun, iban sin labayan sin pangadji, pag-iskul, bimakna, hambuk din hamang labayan, ikalawag mo rijikin subay kau mag-iskul, mihna, trabaho, profession, amuyad tuin, inibiulan sangan kita sin agama Islam, sabab in pagtuyo ta, paglawag ta, sin uno in kabayaan ta, amo in iya angan-angan, ha, susungon, mabaya ako sinyaon, sa tuyuan ko uno in labayan niya, supaya ako makakaon. Long tamastal, sa tuyuan ko mag-iskul ako, mastal, sabab amuyad to. In rijiki ko, labay dahin harito ha, pag hinduan ko. Damikian, mabaya ako may ng engineer. Tuyuan ko na sa mag-iskul ako, profession na isab. Doon na isab in rijiki ko. Uno-uno trabaho, labay paglugto. Lahat niya, liyawag tain dan niya. Labayan niya. Liyawag tain, labayan niya. Sabab in mga yadto, labi marayaw dahin sin tumayak kita lima. Labi marayaw dahin sin manguku sadya kita. Labi marayaw dahin sin kumublit kita sin mga sila taga alta. Atawakan sin sila taga kawasa. At ini maghiwal da kita, lumawag da kita, sabab amuin hikalawag ta sin inrijiki. Hadis sin junjungan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dainkan Abu Hurairah, laong niya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, diungog ko laong niya, in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan atau nagsabda. In aginia la an yagdua ahadukum fayahtatiba ala zahrihi fayatasaddaq minhu fayastaghni bihi 'anil nas khairul lahu min an yas'ala rajulan a'tahu aw mana'ah. Laung hi Abu Hurairah, sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diungog ko in Nabi sallallahu alaihi wasallam nagkabtangan. Laung sin junjungan ta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang sadya atawa tantu, bang sadya, amo in maghibal, in hambuok daing kaniyo, manaw magtuyo, in hambuok daing kaniyo, sin panaw mahinaat. At niya in paglawag sin rijiki mahinaat.
mahinaat. Supaya abutan ta in mga uno-uno na hatabo atawa uno-uno na bihan. Sa babang kita malait na, tanto na sadya. Misan kita makaabot sa mahal ka na punta. Sa mahinaat, timprano. Hangkan nasabot na hindi timprano, mahinaat. In hambuok tao. Bang siya, magtuyo dahin ha mahinaat. Miyanaw na siya, lumawag rijiki, fayahtatiba ala zahri. Ihtitab ini amuin mga pag-usahan na kauna. Atawakan mga hakapuan, hakagimbahan. Amuin magtuis kahoy, magpila kahoy, patuisun ang pahukutan ang dahon. Hiragang madtu paamuin mamimi. Fayatasaddaq minhu fayastagni bihi anin nas. Ampa ipagsadakkan niya. Pag ubus, labi-labing pagsadakkan niya, fayastagni bihi anin nas. Parsababan di na siya amuin hajat niya, kalalagihan niya, tumadto pa siya pahambok tao. So jukup-jukup na amuin usahan niya, di na siya maglagi pahambok tao. Sabab may tao na usahan niya. Aun na usahan niya. So laong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun lahu min an yas'ala rajulan a'tahu aw mana'ah. In pagtuyo niya, paglawag niya sin trabaho, pag-usahan niya, misanda kuman magtuis-tuis kahoy, nagdagang-dagang kahoy, labi marayaw dahin sin madto siya pahambok tao mangayo. Di mo pakaingatan. Dihilan kau atawakan di. Di kau makasiguro madto pahambok tao. Ada kala muy sadya kau iwan sin bihan amuin hulas mo. Amuin sabab luman mo yadto sakali wayro unda. So labi marayo in magtuyo misan usaha amuin magaan usaha mababa labi marayo din sin mangayo kita. Fa inna al-yad al-ulya afdal min yadi as-sufla. Sabab laong sin Nabi in lima hataas labi dain sin lima maray amuin hababa. Bimakna in lima amuin mangbihil labi marayaw dain sin lima amuin hababa amuin mangayo-ngayo sadya. Pag ubos laong sin Nabi, wabda biman ta'ul. Nakausaha na kau, alhamdulillah. Sumagawa na piyakain mo in usaha mo. Wabda biman ta'ul. Bang kau makausaha, bukun pagkalupahan mo na in ahli mo habay. Yadto na kau nagpasiyal magmain-main na sadya diya mo in usaha mo madto pa mga taurwaing mga kabagayan mo. Sa wala mo misan bininan, wala mo misan tiukbalan in anak asawa mo doon habay. Wabda biman taul, bang kau makausaha na ibut kay mo intagnaan sin usaha mo yan hipag napaka mo ha mga ahli mo. Ahliin panagnaan, ang pakita madto para igbay, ang pamadto pa kabagayan, pamadto pa kampung lahasya bihan. Sa tagnaan mo in kawajiban mo, amunain anak asawa. Usaha, panagnaan, amunain anak asawa. In sabab, hangkan kita nag-usaha, muna-muna sabab sin mga anak asawa ta. So amuyad to mga kiaunungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sin yadto in kiaunan sin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu landuin pagtuyo niya. Hiyalgaan niya. Yupiksa niya tuod in pagtawagon amo in pagtrabaho. Amo yadto. Hiyalgaan niya tuod in subay raon ini tiap-tiap hambog dahin ha mga manusia in subay aun trabaho niya. Sarta biulansangan niya. In agi niya, laong sin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, ma min mawdi'in ya'tini al-maut fihi ahabbu ilayya min mawtinin atasawwaqu fihi li ahli ubi'u wa ashtari.
Laung sin Umar radhiyallahu taala anhu namulan sang ikatu taniu wairuunna dain hahambuuk tempat lugal amu in datungan aku sin kamatay doon halugal yan labi marayaw amu in tempat lugal yan aku ruun amu in maglawag. Patampat yan, maun aku patampat pagdaragangan pa mga tabu yan, inhinangku abi'u wa ashtari. Magdagang ibansin mami. Uno-uno na rin to simu na magdagang ako ibansin mami in importante. Misan ako abutan na sin kamata in tampat yan, labi marayaw yan ako ruun naglalawag na paka. Pa Allah subhanahu wa ta'ala. Naglalawag, rijiki pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan ako abutan na kamatay, bang man yanda ako, naghihibal, naglalawag, amuin kabuhianan ko. Allah. Amuyatin bulan sang sin Umar, radiyallahu ta'ala anhu. Wa kana idha ra'a fatan a'jabahu halu, sa'alahu anhu. Bang siya maka kita, biya mga bagong bata, subul-subul bihan, biya na-ajaib siya, hakahalan niya, asubuhun niya. Hal lahu min hirfa, intauyan. Amoy naglilingkod sa jayan, aon da kayang trabaho niya? Asubuhun niya, aon da kayang trabaho sintauyan, bihanin kahalan niya. Fa'in qil bang aon nakabaita kaniya, la, intauyan, waisan trabaho niya. Sakata an aynayhi, mababa in pangatud niya hatauyan. Bang wayroon trabaho niya yan, sadya naglilingkod-lingkod, di lumawag, amo in kabuhianan niya, in pangatud sin Umar, tao mababa. Tao mababa, in tao di maglawag sin trabaho niya, di maglawag sin rijiki niya. Sambil bangaon hambuok tao amuin sanglitun sadya sin mga panaiban niya amuin naglilingkod-lingkod bihan sa ayan siya roon dirungog niya kikita niya asubuhon niya intao yan siyang litniw yan aun da kan amuin amal hinang niya aun da kayan trabaho niya naglalawag da kan siya rijiki napaka asubuhon niya. Fa'in qil, bang ang makabaita kaniya na amuun taga trabaho intao yan. Taga trabaho intao yan. Qal innahu yastahiqu almada. In agin niya na pagkabihad to, aun da trabaho niya, naghihiwal da siya lumalawag sin napaka na wajib atawakan patut na sanglitun niya. Mayta, sabab aun da trabaho niya, so patut na sanglitun ni Mayta, sabab in siya hambuk din ha mga tao, naglalawag, amuin napakarijiki niya, supaya siya makalayo din ha mga tao, amuin mga ngayo. Wa in qalu la, bangsa upama pagbayta, sin mga tao kan Umar, radiyallahu ta'ala anhu, la, wayroon trabaho niya, laisa kadhalik atina wayroon trabaho niya wa kana yusi al-fuqara wal aghniya ma'an. In Umar radhiyallahu ta'ala anhu magwasiat siya amuin papa lawagun labayan biaddiin hikatrabaho niya bimakna daakon siya mangadji, magiskul, manuntut ilmu, pangadjian in hambuk trabaho yaon supaya siya makatrabaho. Mabaya siya mahinang carpenter. No pangadjian niya supaya siya makahinang, makatrabaho. Mabaya siya tukang semento bihan, pangadjian niya. Pagtimpla, paghual, pagkatanyad to, supaya aun trabaho niya. So amuyan to. So sibo da kita mo in Umar
Sibu da miskin atau akan dayahan. May ta nakalamod hidayahan. Mataod da alta. May ta yan to sambil hirayahan. Masing-masing. Insiya. Amo inda akun miyara. Maglawag sin amo inilaong ta profession. Biad di isabab in profession. Bangyan naroon kay mo. Biad sin ilmo. Di na yan Bisan pawayroon sin mo. Bang aun profession mo. Aun na trabaho mo. Tanto makalawag maluhay na kayo mo in lumawag sin rijiki. Hangkan liyamud niya. Sabab may ta, sabab in alta magkalawa, na bang malawa na in alta mo. Bang wayroon ingat, talent, amuin, yan doon kay mo. Kasigpitan ka. In alta, di mo kaingatan kung sumkuni sa hibinda ka. Bukong tap-tap. In alta. So magkalagihan, amuin aun, talent mo. Aun ingat mo, hagin hawabaran mo, asal luto mo. Misan kau pakain, aun ilmu mo, aun ingat mo, makalawag kau ini rijiki. Sahangkan liamud niya in mga, sambil mga taudayahan in suway, atin niya papangadjiun sin uno-uno na pangadji. Amuin palsababan hika, luhay niya magtrabaho. Sabab laong sin Umar, fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihna. Sa agun-agun, di na malugay, amuin tiap-tiap hambuok daing kaniyo in maglagira kamo subay aun profesyon niyo. Subay raon, ingat niyo, aun talent niyo. Magkalagihan na kita, kuno-kuno, masa. Wa in kana minal agniya. Misanin kiya aunan niya, dayahan siya, subay raon talent niya. Alta mo, uunta ka alta ka sa bang dira ka maingat, wala mo ra piangadjian biar diinin halsin pagbisnis, way ra karay da malawa dain alta. So subay raon mag-agad da. Subay raon ingat mo, talent mo, hapar kala yan. Demikian in kaaunan sin Umar, tiap-tiap siya makalabay. Ahambuok tao, amuin naglilingkod-lingkod haran, atau akan naglilingkod-lingkod haunahan sin bahay niya. Wayroon trabaho niya. Utungon niya, kawaon niya. Ampan niya, bang biya kato, biya mga alas tiguhon kuanon bihan. Pasakit-sakitan niya. Tiniyamay tanong ka naglingkod-lingkod sa jaway roon bisan trabaho mo yan. Kari ikaw, papya kuan niya bihan. Biya nanam-nanam niya. Wasakahu ilal amal, karikaw. Yutong niya magtuyo. Karikaw, lawag kaw. Lawagat ato, lawagan ta kaw trabaho. Subay kaw, di kaw manjari roon na sadya, haunan sinbay mo. Hakarandanan yan. Masipakaw sintao. Makamula kaw, ha mga tao. Kagiikan kaw sin mga o, maglalaway na sadya bihan, way trabaho. Karikaw, ay kaw roon. Lawagan niya trabaho, tawa, law, nakadto kaw, lawag kaw. Ini trabaho. Laong sin Umar. Laong niya, innallaha yakrahu ar-rajula al-farig la fi amali dunya wala fi amali al-akhirah. In Allah subhanahu wa ta'ala laong niya, mabungsi siya hatao wayruun trabaho niya. Aun waktu niya, sa di niya usalun, maglawag na paka. Yan sadya naglilingkod-lingkod, yan sadya naghakakan, yan sadya wayruun na makawa niya, uno-uno. In Allah subhanahu wa ta'ala lang niya, mabungsi siya mga tao bihan in hantang sin style niya. Wayroon trabaho niya, karena sin hapag dunya niya, lumawag rijiki, damikian mo kung naisab siya mag-ibadat pa Allah ta'ala supaya aun iniluto niya pa adlaw gana-gana. Wa kana yaqulu ayda maksabatun fi dana'a khairun min su'alin nas. In usaha. Misanin kiaunan niya trabaho, mababa-baba. Uy, pagluman. Importante halal. Misan ko magdaragang-dagang ista, magdaragang-dagang balato, magdaragang-dagang medyas, atau akan uno-uno na sadyang, daragang mga bungang kahoy yaon, atau uno-uno na sadya. Trabaho lang, mga miskin-miskin. Muna ito abot-abutan sin biya mga laong tapag-usahan niya. Misan siya mababa, laong sin Umar, khairun min su'alin nas. Labi marayaw dahin sin manayak kau lima mo, mangayok-ngayok kau pa mga manusia.
Tutug na kauroon ha, usaha mo misan mababa, at least halal. Dahin sin maun kau, tumayakli mo manguko bihan. Naghulas na kaubihan mga yu. Ada kala karihilan, ada kala di. Amo yadtuin, kahalan sin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Laong niya pa, wa inna allaha khalaqal aidi lil amal. In Allahu ta'ala pia panjari ni in limata, supaya aun pagtrabaho ta. Supaya mausal ta lumawag rijiki pa Allah subhanahu wa ta'ala. In lima, hipaglawag sin rijiki. Lita'mal, fa in lam tajid fit ta'ati amalan, wajadat fil ma'siyati a'mala. Sabab bang kita ri makawak na way na trabaho ta, di na kita maghibal, hati niya apagtaatan paglawag rijiki bihan, hahinang halal apagtaatan pa Allah Ta'ala, tantu dugaing na in kawakan ta. Hati niya maksiat na sadyain kalawagan ta, bang kita wala na doon maglalawag sin napaka halal, bang kita wala na doon hapagtaatan, pag-ibadatan pa Allah Ta'ala, wayroon darugaing guwa niya. Makakadto na kita parugaing pamaksiat. Painda jinis na sadya maksiat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langgal sara pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hangkan lawa babaon waktu ta, lumawag kita, amuin ini rijiki, halal, iban sin magtaat kita pa Allah Ta'ala. Sabab bang kita wala naroon tanto makakadto na sadya kita pa duwaing trabaho pahinang amuin langgal sara pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Sa'id ibn Musayyib in kiaunan sin ini Sa'id tabi'in ibn Musayyib yutajiru bizait in siya nag-uusaha sin lanalahing amu ini usaha niya, ang buok tabi'in. Wa yaqul in aginiya, wallahi malir ragbati fid dunya. Sapahan ko laong niya pa Allah Ta'ala, wayroon na bukon dain maksud ko magbisnis ako sin mga lanabiya ini, karena sadya mong pagdunya ko sadya. Amoyad, wayroon bukon tuod, biyad to laong niya. In maksud ko hangkan ako mag-usaha, biya ini na inusaha ko. In pag-usaha ko. Walakin asulu nafsi wa asilu rahimi. Sumagawa laong niya, hangkan ako mag-usaha sin usaha ini, magdaragang-dagang sadyala, ini lanalahing bihan, asulu nafsi supaya kaprotektahan ko in ginhawabaran ko. Sabab, bangway roon pag-usaha mo, tanto na sadya, mangayo-ngayo na ka. So protektahan ko in ginhawaran ko supaya ako di kiaturon sin tao amuin wayroon ka puspaidahan niya yaw. Pagka bangkaw taga-trabaho, bangkaw ini taga-usaha sa luduin tao. Sabab amuyad tuin kabayaan sin Allah Ta'ala. In subayra kaw amuin ahon trabaho mo. Ahon ipagnapaka mo anak asawa mo. Iwan supaya kumusok in pag-ibadat mo pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iban sin laong niya wa asilu rahimi supaya masugpat ko in pagkasi iban sin paglasa. Pagkabang kita taga-trabaho na, aun narijiki ta, na makasugpat na kita sin pagkasi iban paglasa. Kabahagi-bahagian mo na in pangdaig mo, kabahagi-bahagian mo na in mga taubar hajat, di sin mga hapu na kauna, amun pangadatan basin mga kamaasan ta. Amuin maglalawd sila yan. Pag uwi nila rin halawd, asal habang ka na yadto, tiyutuhog-tuhog na asal in ista. Laong niya kankuan. Laong kankuan. Haragat pa yadto. Na pag umus, haunasan bihan, ang paniya, tawagon in bayad. Yari in ista niya. Ito na pambong, yari in ista niya. Yari in ista niya. Makasugpat na kausin pagkasilasa. Amuyad to in agisin Sa'id ibn Musayyib. Sabab sin paglawag mo rijiki, palsababan hika
supat musin pagkasi paglasa iban parsababan ikalasa sin tao kaimu. Amuyab tu mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana Ibrahim ibn Adham idza qila lahu kaifa ant. In kiaunan sin Ibrahim ibn Adham idza qila lahu bang aun nangasubukan niya atawa bihan amo nangasubukan niya kaifa hal kaifa anta bang biya ka to na mauno-uno ra ka maununin kahalan mo in agniya bi khair in aku alhamdulillah halawum karayawan in aku halawum karayawan alhamdulillah malam yatahammal mu'nati ghairi hasalugay laong niya amuin bukun taurugaing in magnana pakakaku in aku alhamdulillah. Di makna hasalugay in aku nagtuyo lumawag rijiki pa Allah Ta'ala dain harijiki amuin piagtuyuan ko roon ako makakaon doon mapakaon ko in anak ahli ko alhamdulillah in ako halaw karayawan. Sa bang bukon da diri hilan sadya ako sintao nangayo-ngayo sadya in hinang ko na in ako bukon marayaw in kahalan ko. Bukon marayaw in kahalan ko. Sana alhamdulillah yari pa isab ako makusog. Alhamdulillah yari pa isab nakakaon ako rin hahuras sangsa ko. Dahin pagtuyo sin lima ko damikyan napakaon ko ra isab in mga anak ahli ko hati niya dahin huras sangsa piaglugtuan ko liyawag ko na in ako dalam sin bihad to ako marayaw alhamdulillah magsukol pa Allah subhanahu wa ta'ala. So insyaallah ta'ala masuk na in isya pito iban tena na insyaallah ta'ala 5 minutes pa para sa makahali-hali tiyo murah-murahan insyaallah ta'ala in importante nakakawa kita pangadjibihan bisan dakuman tiyo murah-murahan magmumpaat ka to taniyo atin niya amo pakaisab kita na mararata na kamo miskin kita bisan indayahan yan amo na indi ikatug nila sa sin paglawag na paka biad di na kita miskin indi kita magtuyo so murah-murahan bisan pag-usaha tabihan mababa na bangman usaha halal amuyad tuin parsababan papagbarakaton sin Allah Ta'ala in kabuhita insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.